Kobiati program ya nyota kwa wanje tema tukawa intermarket program ya nyota ya ligreti abana aba youth lakini naruka wale miaka 18 ni miaka 29 no bali bata eternity for bigito for se egere abana abo bachebelike atebe ikigendo amaganya abana radia ndi batagete bakoye president kabeke bintu bitatu bakona walpa yentege tangani abana mbale babwate bebisere bintu bakoli lakini batu bat certificate kunyereka recognition of prior learning abandi bari mechanic abandi bari plumber abandi bari electrician abandi bari mason bakolega sinki ya kama certificate wetere program ye serikali ya rikete kadana kere kuwa lekari no batega siyo egera uwe certificate jiwa konyo ya chikasi. Number 2, on the job training kura oche ye ya sana na abana wandi mbali ba politiki ngendo digireti atenga ya ni nanyo ribia ni rabia sanke ni ko yete sense ande tuga tigas krai bia confirm oende ise mtandao wanza maswali make korora kuzinuba to bombo bibi ya sana nuba te birangeli bibi ya sana like kire word abana sabini qualify kwa ntiri usiengi makoba tuga te word 45 abana chiri kusato 150 wakati kwenye mara kwanza abanyaruka nao egero validation to kora ba tori bigete zino obale babu atigenteke mpache batebi wetera abantu ba MSME yakiba pelika yakiba kwenda pakaka anyori chibese chicho cyo asa abantu baito bata maswali sikende kitara kora sikende kitara kora gasi abantu ba MSME bare se county commissioner office gani